Udruženje građana Zlatiborski krug iz Čajetine je već 10 godina pružalac usluge za dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju Zračak. Prema zakonu Republike Srbije, pružalaci usluga moraju imati licencu, a ovo udruženje iz Čajetine je ovu licencu do sada dobijalo 2 puta. Mi smo pružaoci, ali mi imamo veliku želju da i ta deca ovde budu sigurna, da ulepšaju svoj život, da steknu neka nova znanja i veštine, njihovi roditelji da se odmore, što je jako važno, da imaju malo vremena za sebe. Pripremajući razne izveštaje i gledajući sve ove prethodne godine, vidjela da, s obzirom da ovdje inače je mali kolektiv, nemamo mi ovdje mnogo zaposlenih, ali 17 je osoba radilo u prethodnih 10 godina u dnevnom boravku. Prostorije dnevnog boravka Zračak nalaze se u zgradi osnovne škole Dimitrije Tucović u Čajetini, gde su posebno renovirane za boravak korisnika, u čemu su pomagali kako lokalna uprava, javna preduzeća i ustanove, tako i udruženja i privatna lica iz lokalne zajednice. Velika je ovdje i radost. Iako su to deca sa smetnjama, mogu da kažem da je to prostor pun topline, pun ljubavi. Uvek rado dočekaju svako ko dođe, isprate lepo onoga ko ode, tako da je ovo zaista jedan divan prostor i divno mesto. I ovdje je baš dobar primjer inkluzije, jer je naš dnevni boravak u školi, i ima toga u Srbiji, ali ne tako često, zahvaljujući naravno zaista spremnosti menadžmenta, pre svega direktorke, da nam ustupi prostor, da uvek izađu u susret, da kuhinja da doručak, da zaposleni i deca ovde u školi uvek rado prime i pozdrave. U toku ovih 10 godina bilo je i uspona i padova, kaže Zorica Milosavljević. Teško je kad dođe zima, sela udaljena, razuđena, prevoz, imali smo muke sa prevozom, dobijali smo uvek neka stara auta, evo ove godine smo dobili nov auto, lokalna uprava nam je nabavila nov auto, tako je to da se pohvalimo, mada mi nismo dobili kombi za decu sa invaliditetom, mi uvek molimo za taj kombi, ali ajde, možda će se desiti i to. U svom radu Zlatiborski krug imao je podršku mnogobrojnih saradnika i partnera širom Srbije. Ipak najdraže im je kada sredina u kojoj rade ima sluha za potrebe ove posebne dece, kada raznim povodima organizuju za njih predstave, izlete, filmske večeri, novogodišnje priredbe i druge događaje i kada u prostorije Zračka stignu pokloni kojima se njihov prostor obogati potrebnim stvarima i darovima za svako dete ponaosob.